kuva muri Simba Gang niko twe tubihiza utwenziki bro nuko nakiriyo nyene Lolilo igihe cyose twamaranye yari fort yari umuntu basi udashobora gusuzugura kandi kuba nagiye mu lebida itanyambika cyangwa ngishore kuba yondanda Simba Gang ntiyakwambika ya pasi yabaranyambika mba narambara bya so sinovuga katatu yamariye sinovuga katatu yamariye nkuko nawe natovuga katatu namumariye ariko ivyo yakoze byose ntabwo vyari bihagije yakora yikwegera ko canke yakora yikwegera ko asunikira n'ubundi penien ahari vraiment sino mwidogera ndamushimira mashake amfasha ubuye rana ubuye audio yose nshobora gusohora yose ndabikesha mashake sans aucun intérêt ndaba baby numva ko ibintu byose bihinduka muri je ndaba haniyo menye impamvu uyoboye umutima bwanje bangubutse no sara ndetse nkaturubura no kurira norira umusore ukane nkamaze nkacika bebe S12 bakunzi ba Free GTV tizira komeze neza nkuko natwe tumeze fresh ni Mr akoresha umwanya nta wundi umwe yamabazanira za mpano zikomeye cyane za mpano zitamenyerewe cyane gose ariko zifise cunita quality zifite ikintu zigamije vipi bro fresh bro umeze neza cyane turi kumwe na Aslayan kuva muri Simba Gang niko twe tubihiza utwenziki bro nuko nakiriyo nyene nico kigutwengeje ariko rega nimba utakiriyo twe ntavyo tuzi nukiri muri Simba Gang vy'ukuri vya Syrie okay uvuga ati yahoze muri Simba Gang reka rena ngure president turi kumwe na Aslayan ko yahoze ari muri Simba Gang ariko profile ya Simba Gang brother bizogorana cyane kuzokuva wibaza ko ari impamvu bizogorana cyane kuva ko iyo profile ya ni yaje iyo profile yo Simba Gang ako kana bizogorana cyane abantu ko kabava mu mutwe baza ko ari kuberiye mpamvu namateka yubatse muri Simba Gang Aslayan none kumengo nta ndirimbo nyinshi yakoze muri Simba Gang ayo mateka we yo bavuga yo baraya so impamvu noba ntakoze indirimbo nyinshi muri Simba Gang ndibaje icyo kibazo sije nacishura bashye byasa nkaho naranguwe ndi kudandazwa ariko rero kuba batambyaje umusaruro cyangwa bandandaje icyo si kibazo urumva je kibanje ni kibazo mubaza warayoboye rebo wararongoye Simba Gang ninde umukubitira ko direct yaso ni Lolilo Simba Lolilo niwe yararongoye Simba Gang kuko yari na CEO Aslayan none muri profile mu bintu vyiwe vyagaragara kenshi yaragaragara nk'umuntu w'umwanditsi mwiza kuva mu ndirimbo ndabe baby maze imisi ndakura ijya ndirimbo ni indirimbo yatangwe kwerekana Aslayan wari Aslayan none we yagaragaye ku bintu vyo kwandika cyane ikore mugaho go kwanza wereka abakunzi bawe n'abakunzi bacu yuko Aslayan atari umwanditsi gusa ahubwo no nijwi ari sawa nyitegereje nazufata ukuboko umanyurire nanje ndagutwengere ntambira nanje nkuririmbire ndaba nanje meze ndakura ndaba baby numva ko ibintu byose bihinduka muri je ndaba haniyo menye impamvu uyoboye umutima bwanje bangubutse no sara ndetse nkaturubura no kurira norira umusore ukane nkamaze nkacika bebe uyo ni Aslayan guys Aslayan numurinzi jewe mbona neza yuko ari citegererezo ku bandi baririmbye ivyo uravyemera brad na cyane cyane ari abavuga yuko wo buri nk'igiti Aslayan ugiye kumugereranya jasha bameze nka kijya cyamwa ciza icyamwa ciza gikomeye cyane ni nk'umuntu yoba yarimye pome mu Burundi yamikamukundira rana ni cyamwa gikundwa cyane mu Burundi hamara akacashaka rero kuyirya itarakomera kugira ngo ntazogira undi ayitora hama rero bashingatere kuri cya cyamwa cange ngaza kimwibe bikorongo baske Aslayan ni nk'imari ahantu hose ibiri ishobora kwidefanda kandi ishobora kubitogombera kiretse mu gihe ushatse kuyamura hataragera cyangwa
guhungururikira amashuka yeah. wowe yagukundira iki cyane? So ndakeka ni byinshi paske Lolilo duhura twahuriye ahanyena niyo twahuriye ya Lolilo duhura yumvise impano yanjye, yumva ukuntu ndirimba, yumva uburyo nandika, abatire amayipfuza kuba yonyegereza kugira ngo ngire byinshi dushobora gufashanya. Ama rero turavugana ati tugufasha ibi uzomfasha ibi then ama rero turabe ko tuduga twese. Malgré rero kujyana kubwiye ati cyamwa rero kubera kiryoshye sana buri wese ashaka kugiprofita aca kirya kare urumva ni kurya nyene rero tufate ko yakuriye rero kare ya minzi urumva ni yategereje ngarindire kwanze yihangane kwanza abanza kivomerere cyamwa acuturire peut-être akirabire n'umujama gicunga kugira ngo nicame ibyamwa byija ariko romba azobona umusaruro ukwiye ariko romba njase tunovuga ko ari nko kwihuta ya badawimvire ko rero wewe woba wamwinjirije ibiki kugira aguvuga ati uno mwana vraiment ndamufise ndaryohe kuba ndamufise? buri wese arabizi, buri wese arabitahura, buri wese aranabibona nubwo nturinda kubivuga. Jasha Lolilo igihe cyose twamaranye yari fort, yari umuntu basi udashobora gusuzugura. Maybe sinze ejo cyangwa hirya ejo ko bishobora kuzohinduka akabona iyindi nguvu ku ruhande ishobora kumufortifia gusumba jewe, ariko icyo novuga cyo dufate ko rero atafise umuntu ariko aramufasha nta nguvu ya paske ni nkukuye na jewe nari nagiye kubera hariho ibyo nashoboye nashaka yuko amfasha, ariko paske ntabibonye ntabwo nashoboye kandi kwihangana ko noguma ya none Aslan abaririmbyi mwari muri generation imwe umengo baraguciyeko, warabibonye ko baguciyeko canke wagumye wibaza yuko ari agakino gusa bizorangira? Nakubwiye ati Aslan ni cyamwa urumva kidafise nabose paske afishimana itandukanye n'izabandi. Sinshobora kuvuga ati baransize mu gihe ntarava mu kibuga paske buri muntu wese abonye Aslan ashobora kubonamo ikintu runaka cyangwa vision runaka iri imbere nziza. Malgré ubuye ntabwo nkiboshwe n'ama lebo n'ama lebo cyangwa ngombowi n'ama contrat, ariko buri muntu wese arashobora kubona ati naka ndamfasha iki kintu ndiko kizogira akamaro, nubwo kitogira akamaro jewe bariko cyogira akamaro igihugu. That's why Masaki yavuze ati oya Aslan no ntushobora kwicara uko nigishoboka, then jewe kubyo nshoboye ku mpano ndavuga ati nakari bari barakunwaye paski ugiye kuraba tekero ukaraba ijyaye birandinga ni indirimbo urumva zikoze bien kandi zisukuye nanakunze cyane gusumba so Aslan tuguruka turi muri life ya Aslan n'umuririmbyi yanegurwa cyane, ntarabivuga ngo tubwire ibintu bakunegura ko abantu kenshi bavuga ati peti yangu raba abandi baguciye ko bagushije barakuryamika ufise imana ariko ntugaragara sinzi kwibrandinga n'ibindi byinshi sana, but byose mba ndabibona mba ndabizi kandi ndanabitahura, but ikintu cyose igihe nicyo cyubaka buri kintu cyose. kubw'igihe imvura iragwa, izuba rikaza, ibyatsi bikuma bikamera, amashurwa agakabirana yandi agatotara. That's why novuga ati ngo baranshije paske peut-être n'igihe ejo gishobora kwisanga ndi imbere nabo bari inyuma, gusa witonze tujuramira ibinoti. Aslan rero n'umuntu rero n'umuririmbyi jewe nabonye ubwa mbere ndavuga ati n'umuririmbyi arakaze ararenze, ariko hari abandi bagaruka mu nyuma urazi bakavyonzi ntibabura. Ati Aslan none kumengo ukwambara sikirenga, Aslan umuririmbyi no kwambara abihereza ibihe akaye gaciye buri kintu cyose selo na budget umuntu abagitango akigite sino kwishira hejuru ati ndambara cyangwa ariko kandi suko nati kwambara niko no kandi kuba nagiye mu lebida itanyambika cyangwa ngishore kuba yondanda Simbaginge ntiyakwambika
ya pasi yabaranyambika mba narambara bya ngibe yo ndandaja ku masosho media n'ibiki ariko byose bigasa nkaho mengo byoja bingwa ko jewe ndabyikorera kandi biri mu ma contract sometime urumva sinari kugaragara nyene nk'umuririmbyi ari ku rwego rw'andi malebo uretse yuko nagaragara nk'umuririmbyi ashoboye gusumba mbere n'abandi mu yandi malebo ariko kandi adashe support cyange atari ku rwego rw'abandi ya Lolilo yari umuvyeyi wawe niki kiwo mubwira kuri no sa so jeje no mubwira nuko nejo cyange hirya ejo nashaka kubyara umwana mu mujiki kugira ngo amushirane runaka intere yiwe banzishire intere yiwe ajishire ku Rwanda ndiko no abanje kwanja muduje atarya igiturumbwe kandi umwembuhiye atarawumvirije hama rero nawe yicara avuga ati yana je narareje vraiment ibana igiti canje naragivomereye neza ubuye mbere no shaka kungurira naya c'est comme ça Lolilo dufate neza yuko atacu yigeza kumarira so sinovuga katacu yamariye sinovuga katacu yamariye nkuko nawe natovuga katacu namumariye ariko ivyo yakoze byose ntabwo byari bihagije yakora yikwegera ko canke yakora yikwegera ko asunikira n'ubundi ariko nawe basi par exemple wewe ubaye umumanager runaka ushaka managinga umuririmbyi niho acaruka deja ushaka uko abarundi bose bamumenya peut-être n'amahanga yose ariko myaka ibiri renga akaba afise video imwe ari wenyene hamwe n'iyindi mukoranye muri kumwe akacagirana audio zitatu uriko no parce qu'il y a ene asimba genshi novuga ngo ni wanje akacagirana audio zitatu mu myaka ibiri renga eske mu myaka ibiri renga swendirwa cenga wewe none umuvyeyi n'uwo rya abana bashonje ahubwo umuvyeyi wewe no na sashitara aravuga ati je no musi ndarikira abana nidukiye bagafungura kugira ngo yari kunayiti deje tubitarura umurori Lolilo yarigongirako kandi rico kintu no kimunegurako sugwa nkotumwanka ariko ukuri kuja habona brother vraiment sinovuga ati Lolilo ndamwanka vraiment ego kandi gihe cyose twamaranye naracishimiye uretse gusa yuko muri business nagwanka rubamo tuje umuntu ari abantu ari intera gusumba nama mbona yuko ibyo nkorerwa ari anshoye kubyikora ku giti ciwanje deje ubuye kugira nje muri Zenges byasaba ko ari wabanza gashika ariko right now ndashobora kwishikira paski wabonye impano yo hanje we yabibonye direct nta kunguko kari hagati n'ubushake bwiwe ariko na inteye yiwe abibonamo kandi wewe avuga ati kora peut-être n'ibyacamo ni shawa paski n'umuhamagaro wanje kugufasha byaba bitandukanye nuko urumva hoje undi muntu kugira ngo inteye izovamo cyangwa izovamo nawe akironkeko ariko ni nacyo cisha amalebo sana mu Burundi kawaida umuririmbyi muteka iyo mitahe yawe yose hama rero ico abwijwa gukora ugikora ibaye ngombwa wiyime kubera iki bamujanye ushaka kushikana handi ya kiraho nyene ama platform yawe kutakiri muri Simba Gang yaragusubije so ama platform yanje arasanzwe arayanje nyene na cyahindutse ya naragumanage tubira kabangare ka Simba Gang Lolilo ni CEO manager nini so je byongora kumenya ati manager ninde uriko romba parce que kiretse ubimubajije kiretse umubajije parce que mwari bangaye kwanza ku bintu bya twari babiri gusa we na Lolilo ya but ku bintu byagiye ku mugaragaro cyangwa byagiye biravugwa yarakoze manager ari Amiri arakora manager ari JC arakora manager ari Brian Smith uriko numva abo bose rero uburyo bagiye atandukanamo nabyo nzi ariko urumva nabo bakora nk'aba manager uretse ko bamwe baba ari aba manager ba Lolilo ariko atari aba manager biwanje Lolilo ari manager wanje then ndashaka kuvuga ati Lolilo arashaka ko afisa manager biwe ariko nanje nari manager wanje akaba yari Lolilo nyine sheke twadusha manager batandukanye sawa hari abaririmbyi bazanye amajambo menshi ngo Simba Gang ijya sirebo nakagwi ngo nikakikundi tubarire taka tuba batobanga ibintu abantu babwiye iki brother
ngo kara kadumbidumbi ndabivuge neza kandi bariho baririmba oya sinavuga ati kara kadumbidumbi paske nayo ari lebo nk'izindi sibyo yari lebo nk'izindi ubushobozi bwo kumana bwo gushira umuntu uvuga ati uyu ari muri under lebo ntabwo ubushobozi bwari bufite bukwiye neza ubushobozi bwari buhari logique logique ne aribuze kumenya ati ya ni plan go planning nyene lebo paske urumva jewe sinoshobora peut-être tubifashe nk'ikirundi bashi ni nkuko oye paske nushaka kuvuga ati today nkoranye na naka ejo nkoranye na naka mvurugana nkoranye na naka uca usanga uri kurumva cyangwa ugasanga ati jewe ngo ndakorera kwa naka wowe uzokorera kwa naka kawaida lebo cyari ikintu umuntu ashaka kuvuga ati bon meme na niji ya Bantu Boy cyangwa Empire cyangwa n'izindi lebo si ngombwa ko umuririmbyi tujye akorera mu studio yabo hari igihe ashaka kuvuga ati bon je ndirimbo nifuza kwikorana na Petit na Element cyangwa nshaka kuyikora muri Tanzania urumva abari twayiwe kugira akora akazi ki wari à l'aise ameze bien ndatwana je nashobora kwihanganira kwandi kujuragirika mu gihe araba producteur bashobora gukora vocal yo hanze cyangwa akora beat neza nkumva nyene ndi satisfait gusumba ariko nkatesanga ndi tubwira ubwo bufise kuri Lolilo kugeza kuri no saha kubona mutakiri kumwe ubwo bufise kuri Lolilo so sinzi ko yo ndakarira cyane nyuma yo kumva interview cyangwa nyuma yo kumva amakuru yanje sinzi ko ashobora kundakarira peut-être akantuka ya ja peut-être akantuka cyangwa peut-être akanyitwarira akamfungisha peut-être sinzi selo n'amajambo avuze ariko nandi ho kubwoba bw'akazi kubwoba urasizeyo utinye yuko yari travail yawe azohava yikwegera ko nkuko yikwegera ko izindi no ivyo nari mfise nkiriyo byose nta na kimwe vraiment ivyo ukoresha byose nta kibazo je no banda bifise indirimbo wasize ukoze toka ashaka tware nta kibazo vraiment talent uri nayo uzokora ibindi ya ikindi no gikora ico nico bari kibazo vraiment ama umunezero ufise rero kuri no sahani ufatiye ku freedom nta muntu n'umwe atanejeje no kuba ari free kuba free jasa ni kintu numva umengo nyene no nasherepo Asrayani we mu buzima bwawe ahugeze ubu nuwe muntu woshimira uvuga ati vraiment warakoze swara abantu bangoye ko kuva kera apeniel ahari vraiment sino mwidogera ndamushimira mashake amfasha ubuye rana ubuye audio shobora gusohora yose ndabikesha mashake sans aucun intérêt biko no abajenge boy Patrick ndavuga Patrick ndavuga na Geo kuba nyene nshobora gukora ndi à l'aise mu studio yabo c'est l'honneur hari kube drama nawe n'umuntu yambaye hafi sana kuva kera kandi yame yipfuza avuga ati everything shoboye ahantu hose ushoboye gushika ubwirizwa kuhashika then n'abandi bantu benshi bakiri mu nzira bagishaka kujya gufasha Sly ndabashimiye n'abanywanyi banje badahengeshanya batazigera abana bintahemuka bose ndabashimiye hamwe n'abamanager muri Kajoja Salut yes Aslayani yibagiye gushimira Saido Nyanga na nani Barote ariko ne bazokora akantu muzokora akantu naye nanjye mungire fresh yane muje muri kweli ya bubahwa ati rero Aslayani arisabiye na Saido Nyanga ko nawe yotangura ati Saido Nyanga from Canada yes rero yarikoresha umwanya